بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanguan ha agama Islam. Yari na isab kami iban sing guru kalasahan amoy inlong ta dimihil pangadjian kato niyo katan. Mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ri program sing kami amuin pagtawagon namo kabla iftar sa lukay sing kita niyo nagtatakad-takad sin waktu pagbuka insyaallah subhanahu wa ta'ala in kauruhan sin kamo amuin magdihil din di pangadjian sa kahawa mahapon sa lukay sin long ta katihawaan sin Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa manjari di na ako magpalukay mga palangon ha kami Islam nyari haray ko yaw ning guru kalasahan amuin dimihil kato ni pangadjian mahapon ini maudo mga kasabab-sababan sin hikamahardika at tawakan hikalapas kato dayng haapinar ka jahannam insyaallah subhanahu wa ta'ala hitokbal kato sin guru kalasahan way naraweng din kan Sheikh Alim Abdullah Yasin falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu kama hadaitana lil Islam wa an'amta alaina bima la nuhsihi lahu udda wa kama ballagtana fi asri awahir Ramadan wa fihi lailatul qadar. Allahumma lakal hamdu kama hadaitana wa kama ballagtana fi asri awahir fi syahr Ramadan wa'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa itmamihi wa waffiqna lil qiyami bihaqqik. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabik. Wa ba'd, in maudu na to biya sin nasabot mga kasabab-sababan ika mahardika sin kita niyo din ha siksa amuna in narka karna in kita niyo ha waktu ini amaudo ini amuin awon din kato di nato kaingatan in hambok din kato awon masulat na ingan mo din ha yaon na kau patut na kau halom siksa atawakan in mga kamawmaasan na to yan to na pilang gatus tahon na sila halom pakuhuran nila di nato kaingatan in sila ka halom karayawan at tawakan halom sin amuin siksa halom sin kubur. Dahil diha ini mga palangungan na muhagama Islam basahon na mo in wasiyat kabtangan sin Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimallahu ta'ala siyara siya sin Sheikh bin Bad rahimahullah ta'ala in maudo ini in bulan Ramadan long sin Sheikh rahimallah in bulan Ramadan mutaud halaw man niya in mga kasabab-sababan ikaampun kato sin Allah iban mataod doon waktu pagpangayuan maharga mustajab halaw man niya pagpangayuan kaampunan fa Allah dahil na mga sabab ikaampun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pagtangka, pagpuasa na to. Wakiyam mo iban sin amuin fiyaon na to doon in ibadat yung panagnaan amo na yung tarawih, tahajjud iban na sin kiyam laylatul qadar in fiyaon na to biya na sin piladlaw limabay atau biya sin biyaon yari na kita halaw man sin duman sin laylatul qadar dayon ha mga sabab pa tuftir sawam amuin pagpabuka na to hata o magpupuasa
iban mahal di ka kau ipon, mahal di ka umubihon mo ato amuin buloy mo na din ha ukong milik mong pagbaya mo in siya bukon na ipon natin niya mahal di ka na siya. Dami kaya lang si mga ulama ininila mo din ha mga aon ipatan mo habihaon din ha mga sabab dihilan mo siya kaluhayan, bukon mo siya dihilan kasigpitan, in ipatan mo ron, nakaha-office mo, business mo, uno-uno na binaybayan, amuin habay mo, at tawakan biyan na siya nasabot ito, uno siya, bawaan mo siya naghinang. Ito lamod siya rito, amin dihilan sila hamunghayaan, dihilan sila kaluhayan, di sila dihilan kasigpitan, waktu jaman biya ini. Dayon mga sabab pa ad-dhikru amunin pagzikir fa Allah subhanahu wa ta'ala patauron in zikir doon waktu kita magpuasa magtarawih magtahajjud doa fa Allah ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'a dhakirullahi maghfurun lahu wasailullahi fihi la yakhibu. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam ambok sabab intao magjijikir habulan Ramadan hadum niya adlaw mahapon niya mahinat niya ito pausabawan hikaampun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala din ang mga pardusahan niya asili dakula. Damikian intao mangangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala di tulakon sin Allah subhanahu wa ta'ala impangayo nila hawak to yan. Tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ang mga sabab pa, istighfar, amo na kalima longta, astagfirullah. At ini mga yung kita niyo kaampunan fa Allah. Muhuton na to, dawhaton na to, mangman kita amin ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala at yung kita halom sin kaampun niya, o pangampun niya. Na. Damikian indua asin nagpupuasa mustajab. Mustajab yaon sa siya nagpupuasa, nagtatangka, iban sin hawak to siya magbuka. Mustajab indua asin tao magpupuasa roon. Damikian nasabot hadis si Abi Hurairah radhiyallahu an wa yaghfiru fihi illa liman aba qalu ya aba ay yastaghfirullah. Naam. Hadis hi Abi Hurairah iban ampunon siya. Ampunon intao magpupuasa atau mag-istighfar atau mangin doa hawak to yan. Bulan Ramadan malingkan in di mabaya. Longsin mga sahabat iban niya ya Aba Hurairah isi hindi mabaya in ampunun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in agihi Abu Hurairah ya ba iyastaghfir di siya mangindo at di siya mag-istighfar mangayo kaampunan fa Allah di siya mabaya mag-istighfar ay tinggalan niya in istighfar na dahil sabab pa istighfarul malaika lis-saimin. At niya in malaikat piya ngayuan kau wallahu ta'ala kaampunan. Pangayuan niya kaampunan fa Allah in mga kamalaikatan sin Allah in tao nagpupuasa. Sampai sehingga sila sampai mabot in waktu pagbubuka nila. Ito sa lugay sila din hakagwa simpadjal sani amuin sampai sumadlupin suka hati niya yaon in malaikat masi-masi nang ngayo fa Allah man kau ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hatat kala mga umat Islam habihito in mataod mga kasabab sa babaning kaampun sin Allah ta'ala bulan Ramadan. Mataod sabab in ini dahin hadya mga sabab masabot na to. In kaunang sin tuminggal kanya
tuminggal at niya wala ni hinang ing kasabab-sababan ni kaampon ka na sin Allah Ta'ala, tanto makalayo siya din ha sa layo-layo din ha kaampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Demikian in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang buok waktu si makat pataas mimbar. Pag hatas man siya mimbar in bisaran niya ato in pamong niya, amin, amin, amin. Makato. Ya, naasubo siya sin mga kasahabatan pag maog niya hatas si mimbal. Bang maita siya mag-amin makato. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam bundan tulong niya in Jibril, dumatong lang niya kako, kaina. In agi niya kako, isiyo. Abot man adraka Ramadana, falan yugfar lahu pamat padakhala nara faabadahu Allah kul amin fakultu amin. Hadis rawahu Ibn Hibban. Long sin Jibril kaniya hisiyo abutan na yung bulan Ramadan wala siya iyampun sin Allah halam sin bulan Ramadan sakali abutan sing kamatay na tanto makasud siya narka siksa kana inyeto layo siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala din ha amuin karayawan atau surga atau lumayo siya din ha kaampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in agisin Jibril pamungkaw ya Muhammad amin long sin Rasul pakultu amin in agi ko amin ang kanakulong niya nag-amin kaina. Na mga palanggungan ng mga agama Islam in long hikatada in namung siya hikatada man lam yugfar lahu fi Ramadan falay yugfar lahu fi ma siwah. Naam. Isisiwala siya iyampun ha bulan Ramadan na tanto tuod wayro di na siya ampunon ha di din ang kaampun kanya sin dugaing din ha bulan Ramadan kuno pa siya ampunon bang siya wala mangayo habulan niya on ang mahabarakat pagpangayuan kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito damikian hambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yugfar lahu fi Ramadan famata yugfar lahu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam isi wala iyang punang bulan Ramadan nakuno pa siya ampunon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palanggungan ha agama Islam hindi ha ini amuin in bulan Ramadan laong hi Sheikh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala bulan in panagnaan niya rahma in gitungan niya magfira in kahinapusan niya itkun minan nar. Na sabot hadis sahih annahu tufta fihi abwabu rahmah. Unatod na bulan Ramadan ukabon doon halawman niya in kalawang-lawangan sin rahmat. Nasabot Imam Tirmidhi hadis riwayat din kaniya inna lillahi utaqa minan nari wadhalika kulla laylatin. Unatod ang Allah Ta'ala mga miyahadika liyapas din siksa hanasabot ito tiap-tiap doon initong in kamatauran doon hapanagnaan simbulan Ramadan rahmat sin Allah demikian hagitungan niya magfira kahinapusan niya ang na pag mahal di ka mataod sa taod-taod mahal di ka sin Allah day na siksa day na mga ipon niya doon nakasila halong kubur nila doon nakasila amuin buhi pa in sila na sulat na day ha patut na sila halong siksa. Hati niya kahinapusan simbulan Ramadan asrul awahil biya sin waktu tabihaon ulang labi unong adlaw rakuman insyaallah in waktu ini mga bariman waktu sa taod-taod mahadi kaon sin Allah
dahin ha afinar ka jahannam sa taod-taod papason sin Allah kangan-nganan sin ipon niya nasulat na sila halam sin siksa. In lapason sin Allah Ta'ala ni doon hama nga sila amuin aw bakathul awjar yaon kanila masipaon kapin makapin ha ginwabaran ni mga fardusa atau dosa mga kadusa-dusahan iban amuin sila liapasin Allah yan na sinasab ustaujibu wastaujibu annar ay nasulat na in sila halam siksa atau yon sila halam kubur patut sila siksaon yun bidjuno bil kabair sabab sin fardusahan nila nakahinang sila dosa dakula ito mga palangguan ha agama Islam ha hadis Ibn Abbas marfu'an laysab bunanto inna lillahi fi kulli laylatin min syahri ramadana indal iftari alfa atikin minan nar fa idza kana yawmul jum'ah atakallahu fi kulli sa'atin minha alfa atikin minan nar kulluhum qad istawjibu aw qad istawjaba al ajaba fa idza kana al akhiru laylatin min syahri ramadana atakallahu fi dhalika al-yawm bi'adadin ma ataka min awal ash-shahr ila akhirih akhrajahu Salamata ibnu Shabib wa ghayruhu. Naam. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam benar tuud awan daisa Allah Taala hatiap-tiap atau benar tuudin Allah Taala hatiap-tiap doon din bulan Ramadan doon ha waktu pagbuka nila ibu-ibu in nihalika sin Allah din hasiksa din ang mga ipon niya apabila in kaunan adlaw Jumaat in liap pa sin Allah Ta'ala hatiap-tiap jaman sin adlaw Jumaat ibu-ibu lapason niya mahalikaw ni rin hasiksa in kataan sila nasabot ito amin patut na sila sin siksa sin Allah ayaw na sila si siksa alam kubur nila ay tawa ayaw na sila nasulat na inga nila nam apabila ingkaw na nakahinapusan simbulan Ramadan kahinapusan na doom atau adlaw simbulan Ramadan in liapas sin Allah subhanahu wa ta'ala hanasabot adlaw yato amoy in taod amo na yung taon sin liapas ni niya panagnaan sin bulan Ramadan sampai pakahinapusan niya. Amo ito mga palangguman ha agama Islam in mga kahadis-hadisan ini sabab dalil sin amo in mataod lapason sin Allah subhanahu wa ta'ala din kato papasoningan na to din ha nasulat na kita halom siksa damikian in mga kamaasan kaafu-afuan sin kita niyo alom kubur murah-murahan pangayon na to for Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini bisan uno kita niyo binaybayan bang man amuin lamuron sila sin Allah subhanahu wa ta'ala din ang mga liapas niya doon nakakunot na to doon nakatarawi tahajjud na to laylatul qadar na to insyaallah subhanahu wa ta'ala na demikian riwayat Hibadza kan Abi Sa'id marfu'an laysab inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqaun kulla yawmin wa laylatin yakni fi Ramadan wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabatun. Hadis laysab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam benar tuod in Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala malakpasun niya, manglakpas siya atau mahalikaon niya yung tiap-tiap adlaw, iwan tiap-tiap doon ay Ramadan. Iwan bunar to din tiap-tiap Muslim, tiap-tiap adlaw, iwan doon, awan panginduaan nila, ronduaan nila, mustajab tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanito mga palangguan na agama Islam, patawron na to, induaan na to, mantay maun sin Allah in ibadat na to, in puasan na to, tarawih na to, tahajjud na to, in amo in mga kamaasan na to, amo in halom sila siksa, di na to sila kaingatan karena amo to in kalagihan nila bihaon biya ka to anak apo nila murah-murahan tayo maun sin Allah in dua na to, iban in sila yaon patut isab sila amo in masapaat atau amuin pagwaon sin Allah Ta'ala sabab sin pangindua sin kita buhi anak apo nila insyaallah Ta'ala.
Demikian mga umat Islam, ikaw nang sin magfirah, kampo nang sin Allah. Iban sin pagmahal di ka niya din ha, nasabot siya hadua ang na long niya dua hari raya. Karena una to ikaw nang sin hari raya Idul Fitr dengan Ramadan, ini ang hari raya. Singkatan umat sin Islam. Karena maita sila mag hari raya, magkukuyag, hawak to yan, karena liappas sin Allah Ta'ala, magmahal di ka in Allah Ta'ala haadlaw yan, mahal di ka niya, in mga tao na kahinang dusa, din mga nagpupuasa, din hasiksa. Iban, pa surun faron sin Allah Ta'ala, in mga bardusa, si mga sila as-salihin, al-abrar. Demikian, hangkan niya to, mahinang tahari raya, in Yaumul Fitr. Sabi ni ikaw na piapas na ingan mo sin Allah Ta'ala, iban iampun na kau hati niya, magkukuyag kau, magsukur kau fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian in adlaw hari raya haji siya na Idul Akbar, hari raya sa lago-lago ha umat sin Islam, karena in haunahan niya adlaw Arafah. In adlaw Arafah siya na sa taod-taod liapas sin Allah. Amunin adlaw amuin wayroon na amuin adlaw ruwaing halom sin hang katahon din ha adlaw damliha dunya amuin mataod siya mahal di kaon sin Allah Ta'ala mga ipon niya. Mataod na sa kain na forsan simbulan Ramadan. Adlaw adum sin bulan Ramadan, labi pa in taod sin liapas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadlaw ukup Arafah siyam kasuwangan. Hangkan ito maghari raya hisab kita, hampu kasuwangan sabab sin bihat to kita hawak to ito. Naam. Sa taod-taod liapas sin Allah din hasiksa hadlaw yan. Din mga ipon niya na din diha ini hisiyo-siyo niya haldika din hasiksa hadua adlaw. Mihalika sin Allah Ta'ala liapfas hadwa adlaw hari raya nasabot na tantuin adlaw yan amunen falahu yawmu idun amunen in hari raya niya. Pag hari raya muna sampurna demikian hisiw-siw sa amunen wala doon kanya in pagmahal di ka at wala siya na mahal di ka sin Allah Ta'ala hadwa adlaw na in adlaw yan bilang isab kanya yawmun wa'id adlaw amuin alam siya tungga waning sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Hatat kala inkaw ng singkaampunan iban sin pagmahal di ka sin Allah din ha tiap-tiap dua na sabot dua hari raya doon ha puasa Ramadan pagpuasa mo Ramadan wa qiyamu iban sin ibadat halom niya tarawih tahajjud lailatul qadar niya nagdaak in mahasud si tabaraka wa Ta'ala doon ha amuin bang masampul na sukop na in bilangan simbulan Ramadan niyo puasa niyo kawhaan tagsiyang katluan adlaw na ka na dakon kita sin Allah Ta'ala magtakbir kaniya dakon kita magsukur kaniya yan simparman sin Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun in pagsukur din ha mga nikmat magsukur kita sabayin dahil mga nikmat sin Allah Ta'ala doon haipon niya tiyawpikan sila magpuasa mag-ibadat halom niya tiyawangan sila sin Allah Ta'ala walang bulan Ramadan dahilan kusog dahilan baya iwan yampun niya sila iwan niya halika niya sila din hasiksa amuhit tuhangkan kita daakon jike magtakbir fa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban magsukur kaniya hawak tuyetto iban dakon kita magmabuga kaniya sin sampurna kabuga hak katukati lalakum tatakun. Mga palanggungan ha agama Islam nasabot sa hadis sahih annahu ta'ala bi ibadihi arhamu min ummihi. Benar to din Allah Subhanahu wa Ta'ala doon haipon niya labi siya labi makasi din ha ina sin kita in Allah Subhanahu wa Ta'ala biya simpal man sin Allah Subhanahu wa Ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Surat Jumur kay iman ayat kay iman tagto. Hati niya pamungan o Muhammad, baytay sila o kamu mga ipon ko amuin na anya yan yung ginhawaran niyo ay bardusa kamo, nakahinang kamo dusa. Kaya laugan yung ginhawaran niyo, ayaw kamo amuin maigin hulat-hulat niyo. Ayaw maigin hulat-hulat niyo. Harahmat din harahmat sin Allah, ulong sin Allah. Karena wanato ni Allah Ta'ala, ampunon niya in mga dosa niyo katan, bang kamu magtawat kaniya. Damikian o kautay manghod ko makahinang dosa. In kataan kita niyo damikian. Bardusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw kau amuin maigin hulat-hulat. Din harahmat sin Allah, doon ha mangi na hinang mo. Pila sadya tungtuma pila sadya dahil mga adlaw ini amin miyali ka sin Allah dahil hasiksa biya dahil sab ingkaunan nga biya dahil sin kaunan mo bak nakapag maasiat dahil sab nakalabay maasiat magbulao faasan dan nakfarayawain huna-huna mo di maulak hatuhan mo watub ilay iwan pagtawat kau fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagtawat kau kaniya, pagtawat kita niyo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahrut tawwa ini sa bulan pagmamaaf sin Allah Ta'ala, amuton in muhuton na to, amuin magtawat kita niyo magsama-sama fa Allah sampuna tawbat. Fa innahu bunata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirain tumatayma sin tawbat na to, damikian siray sabin, amuin di tumayma atawa amuin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanto siksaon niya in tao di magtawat kaniya. In mapatot doon ha siyusyo din kato niyo amuin hulat-hulaton na to in amuin lakpasun kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala habulan Ramadan din ha siksa. Iban amuin hinangon na to in mga kasabab-sababan amuin patut kita niyo mahardikaon din hasiksa. Patut kita niyo mahardikaon sin Allah Ta'ala lakpason din hasiksa. Iban patut na ipapason niya na ingan na to nasulat halom siksa. Laong ingkaunan hi Abu Kalaba nagmahaldika siya kahinapusan simbulan Ramadan. Kahinapusan simbulan ini nagmahalika siya ipatan niya ay ipon niya babae malingkat bata-bata malingkat inhulat-hulat niya naghulat-hulat siya pag mahalika niya ipon niya yaon mahalika unsab siya sin Allah Ta'ala din ha afinarka jahannam atin niya lapasun ni siya sin Allah din ha afinarka jahannam biya sim pag mahalika niya ha, ipatan niya atawakan ha, ipon niya yaon. Yato'y kilaba in hinang niya hawak to bihe ini. Damikian mga bariman na sabot ha hadis na kauna, hadisin kita, hadisin Rasulullah SAW, na sabot, man fattara fihi sa'iman kana magfiratan o kana magfiratun li junubihi. Isiw-siw magpabuka hatao nagpupuasa in pahala niya yaon in kaaunan niya in pahala sin pagbabuka niya yaon kana hikaampun nito kaniya sin Allah Ta'ala padusahan niya wa itkan lirakabatin ng nar iban hikamahal dika niya hikahubad sin hukot haliog niya in hukot yaon liog hukot din ha final ka jahannam mahuwad mamahal dika siya kabuloy siya din hukot din hasiksa pahala sin pagpabuka niya sin atao nagpupuasa hati niya hamuk sabab hika ampun kato sin Allah hamuk sabab hikamahal dika kato din ha siksa damikian hisius man haffafa an mamlukihi hisius mahardika din ha mga ipon niya atau biya sinasabot ipatan niya dihilan niya kahamong hayaan kaluhayan hawak to bihaon bulan Ramadan
Naam. Demikian hadis Rasul, kana lahu itkan minan nar, hati niya in pag mahadika niya mo ipon niya yaon, hikalagpas niya isab din haafinar ka jahannam. Nasabot na isab hadis sahih, paaksiru fihi min arba'in hisalin, patauron niyo habulan Ramadan in upat farkala, upat sifat ini, upat hinang, haslatani tardaw bihima rabbakum wa haslatani la gina'alakum anha aw anhuma, fa ammal khaslatani allatani tardaw bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wal istighfar, wa ammal latani la gina'alakum anhuma fatas'alullaha al-jannata wa tasta'ijuna bihi minan nar. Amo ining mga farkala, sifat hinang tiap-tiap katani ni din ha mga sabab hika mahadika natulin hasiksa iban hika ampun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot upat farkala, in dua farkala ini karidaan na kamo sin Tuhan niyo sabab sin dua ini hati niya amo na syahadatu an la ilaha illallah, amo na in kalima la ilaha illallah, syahadat niyo kalimatut tauhid, iban sin pangay niyo istighfar, amo na pangay niyo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in dua farkala isab amo in wayron na dugaing hikalappas kaniyo hika amo in sanyang kaniyo doon kaniyo daing hadwa ini bang niyo mahinang, amo na habulan Ramadan, Lailatul Qadar, hapagbuka, haununo na waktu, pangayo niyo fa Allah Ta'ala sin surga. Pangayo niyo Allah Ta'ala in surga, iban magpatiligon kamu ha Allah Ta'ala din ha afinar ka jahannam. In upat na sabutin katan sabab hikamahadika kato din ha siksa, iban sabab hikaampon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in kalimatut tauhid la ilaha illallah, in kalima ini tuhdimud junuba wa tamhuha, amo inin makaluho, makafapas, makaig sin dosah in kalima ini, maig niya in maluho niya in dosa, iban mapapas niya, madilit niya in dosa sin manusia, sin ipon sin Allah. Wala tubkira jamban wala yusbikuha amala, wayroon na makafaig dugaing dosa din kalima la ilaha illallah, iban wayroon na isab makauna kaniya kalima hinang hikaig sin dosa hikalapas na to, amo na ing kalima la ilaha illallah. In siya kalima ini biya kau tu diloit ko rikab, biya kau makamahadika da mga amo in ipon sin Allah Ta'ala halam siksa, alladhi amin mga sila yujibu al-idku minan nar, in sila patut sila mahal di kaon din hasiksa, hisisiyo maka lapal kaniya, maka upat magbalik-balikan niya hawak tumahinat, iban hawak tumapon atakallahu minan nar, atin niya mahal di kaon siya sin Allah Ta'ala din hasiksa, wa man kalaha mukhlisan min qalbihi haramahallahu ala nar, hisiyo mumung kaniya ikhlas din pangatayan niya, haramun kaniya sin Allah Ta'ala innalka kalima, sabab sin kalima ini. Demikian istighfar, adapun in istighfar pangayo kaampunan pa Allah, din hasalagu sabab hikaampun kato sin Allah, karena pun nato min istighfar duaun bil magfirah, pangayo yaon kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa duaus saim mustajabun, in pangindua asin tao magpupuasa mustajab fi hali siyami wa inda fitri, mustajab hawak to siya magpupuasa, hawak to siya magpuasa magtangka, demikian hawak to siya magbuka. Naam. Laung Hasan al-Hasan al-Basri rahimahullah, aksiru min al-istighfar, patauran niyo in istighfar niyo,
Bunato din kamu, di niyo kaingatan, la tadruna mata tunzilur rahmah. Di niyo kaingatan, kono, uno waktu, manaogin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung hilukman ha anak niya, ya bunayya, awid lisanakal istighfar. O kau anak ko kalasahan, bigi jantung ko, biyak saha anara in istighfar in dila mo. Biyak saha in dila mo, mag-istighfar ay magkabtangan, maglapal sin astagfirullah, astagfirullah. Fa'inna lillahi bunantod ay aun ha Allah Ta'ala saat, aun tanto tuod, aun ha Allah Ta'ala mga waktu la yuraddu fiha asaila, di niya tulakon hawaktu yan in mangayo kanya kaampunan. Nasabot atar sing mga sahaba, kaul nila, inna iblisa kala, nantudlong sing mga sahabat, in mga iblis namong, in iblis namong, akhlaktun nas bidunub, kaniun ko, jujanaon ko in manusia, sabab sindusa. Doon hadusan nila. Na. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Mabinsa na nila ako. Mabinsa na nila isab ako. Sabab sin kalima la ilaha illallah iban sin istighfar nila. In istighfar khitamu al-a'malus salih ko. Amo ini kahinapusan khatam singkatan hinangka marayaw amal salih takatan. Na hataman na to in sin istighfar in sambahayang, paghatam na to sin sambahayang na to sambahan istighfar, haji na to, qiyamul layl na to, tarawih na to, tahajjud na to, sunnat na to, fardu na to. Pag iyan mo naman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagtuloy na ka hataman, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ito lang mga umat Islam, katahan amal salah sing kita, ibadat sing kita. Wa takhtim bihi majalis, paghatam na to raisab sin majlis hafiini, aun meeting mo, aun bihi majlis, pag uset to umyan ka, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa hati na paghatam sin majlis in istighfar. Na banging kaunan niyan jikran, magjikir kau in kaunan sin istighfar, biya siya sin tatak, sir, biya sin mga sulat yaon, butangan mo istam ang pamusilan alay in yaon in jikir mo in siya bihat to mga jikir biya sin usam bahayang kau magjikir subhanallah Allahu akbar, katan ito hatam niya ito in istighfar in bang jikir in ibadat mo. Damikyan in kaunan bang imbis sara mo mangi lukat lambing kana kafaratan la in kaunan sin istighfar mapapas makiparat niya. Damikyan hanasabot ito in patut wajib pag hataman na to in puasa na to Ramadan sin istighfar. Hataman na to in puasa na to sin istighfar. Nagsulat si Umar ibn Abdul Aziz pakahula-hulaan hababaan sin pamarintan niya. Nagdaak niya sila pahataman in Ramadan sin istighfar, in sadaqah nila, in zakatul fitr nila. Damikyan in hataman ito sin istighfar. Ito in sulat ni Umar Abdul Aziz. Bunaltod in sadaqatul fitr, pag sutsi sin taon nagpupuasa, din hamangabis saran niya, manghihalom sin puasa siya, iban sin amin lapas, amin hinang niya, pangatayan niya, taingan niya, makahinang maasiat, bisara niya, mapapas siya, sin sadaqatul fitr. Wal istighfar, in istighfar na to, iwaki'u matuhriku minasyam, tupak siya, amin buslot, din ha puasa mo, atau gisi sin puasa mo. Katupakan sin istighfar, karena in bisara mangi, iban lukat lambing, iban sin hinang huna-huna mangi, atau hinang mangi, huna-huna pamangi, hika
ni ito sin puasata atau intaming niya hati niya mahinang siya aun buslot aun girit atau amuin firit niya ha sin istighfar katupakan niya ito katupakan niya karena in puasa asyamu junna minan nar in puasa taming taring hasiksa malam yukrikha hawala mo isab intaming mo yaon biuslutan liungagan wal kalamus say yukhrik min hadil junna in bisara mangi buslutun niya lungagan niya intaming mo wal istighfar yurakka ma tukhriku minha in istighfar mo tufakan niya hulatun niya in lungag buslot sin taming mo yaon murah-murahan mari na in wakto sin pagbuka na to mga barkhurmat mga kakasihan kamo sin Allah Ta'ala ang punon kita ng sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kata magsama-sama mangayo fa Allah Ta'ala waktu ini duman sin Lailatul Qadar pangayon na to fa Allah Allahumma ij'alna minal mutaqaika fi hadhihi sa'atil mubarakah fi syahri Ramadan wa fi hadhihi lailatil mubarakah Allahumma ij'alna minal mutaqaika ya rabbal alamin Allahumma atik rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jami' rikabal muslimina amata ya rabbal alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. So, alhamdulillah mga palangwan ha kami Islam yan tunatunan mo isa lingkat-lingkat patumtum kato singkuro kalasahan amoyin long tahamaw do atau kan topik amoyin kiatukbal niya kat niyo hay doon paliharan sin mga kasabab-sababan amoyin ikalapas kato niyo katan dahil nga apinar ka jahannam. Alhamdulillah ingad to katan murah-murahan long ta kaya dungdungan na to marayaw in pangadyan he doon karena in mga nasabot ito katan na mga mahinang parsababan mga palawan ha kamay Islam harit kita niyo mawinsa na hadlaw na kana amoy malakpas kita niyo ding ha apinar ka jahannam. So alhamdulillah in pangadyan he doon na sa lingkat-lingkat pangadyan in dahil mga nasabot niya kain amo na daw ta in mga pangindoa po Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mga long ta may nang parsababan ni karapas kato dahil hasiksa sin Allah Ta'ala amo na in subay kita nang indoa patuhan na to Rabbul Alamin mangayo po Allah Subhanahu wa Ta'ala biyasin hayin doon inguro kalasahan alhamdulillah na nangayo siya doa patuhan Rabbul Alamin abang mayan lapason ingitan nyo katan lapay na ingkatan bangsa muslimin buhi na ka atawa wapat na rin kanila ding ha lang ta apinar ka jahannam sarta mahardi kaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga sila amoy in lang ta kaya sulat na mapatot na pasurunar ka bang mayan sin Allah Ta'ala sila amoy lapason sarta mahardi kaon ding ha apinar ka jahannam. So manjari mga palawang hamisam nasabot na soy kita ng mga doa dalan patuhan Rabbul Alamin labi luwa yari kita niyo bulan Ramadan in bulan Ramadan tumtumunta na di Ramadan ini aun mga dua mustajab tatay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at inya tatay maun sin Tuhan Rabbul Alamin in tiap-tiap pangindua sin tiap-tiap siularan din kato amoy in labi luwa nagtataat pa Allah Ta'ala nagiiman pa Allah Ta'ala amoy in lang ta nagiibadat pa Tuhan Rabbul Alamin bangsa mangindua di bulan Ramadan mustajab karena beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli muslimin da'watun mustajaba yad'u biha fi Ramadan. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap muslim aun doa tatay maun sin Allah Ta'ala amin hirwaan niya di bulan Ramadan. Nangkan na mga palangon ha kamay Islam ini fursah atau akan atinya chance dakula di kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala paksa dakula yari pagita bulan Ramadan alhamdulillah na ayaw kita long ta magmaikot sin pangindua po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi pangindua po Allah Ta'ala ini muna long ta ibadat patuhan Rabbul Alamin. Ibadat sa lagu-lagu po Allah Ta'ala in magpangindua hangkan na iyan sin Allah Ta'ala in mga tao rin magpangindua kaniya in mga tao long ta amoy in takabur patuhan Rabbul Alamin amoy mga tao di mabaya mga patuhan Rabbul Alamin naman jari atin niya mangindua kita po Allah Subhanahu wa Ta'ala labi luwa di bulan Ramadan sa babay ta
Dayan po yung hadis na sabot tayo doon. Aon din ang mga ruwaa, long ta, hatiap-tiap Muslim, bang siya manginduari habang Ramadan, namusta dyan mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. So, patawro na to, mga panahon Islam, in pangindua, patuhan na bula namin, bang mayang kita ni sinallahu ta'ala, lapasan, dahil parsiksaan, halaman simpakuburan, damikyan, lapasan kita niyo rin kamudaratan dunya, kabiluwa, kamudaratan haadlaw ka na ka, nasarta, mahardi ka on, nektan niyo, dahil haapin ang kadyahanam, bukun hadjaban singkitan niyo, lapay in kama asan na to katawtay manguran amoyin nakauna na mini pahadarat sin Allah Ta'ala dasin sambat siguro karasanya doon amunit kaingatan ni hal nila yayaon na pakuran nila di kaingatan tuputong galin Allah Ta'ala makaingat sin hal nila ay roon nakalong taon din kanila sisiksa sin Allah Ta'ala at tawakan na dirigan sin Allah Ta'ala kasanangan halong sin pakuran nila. So, bangmayan sin Allah Ta'ala in mga sila amoyin lang ta mangiintanan mangiimparasahan nila halong sin pakuran yayaon amoy indihilan sila sin Allah Ta'ala kaampunan sarta pasun sila liamod sila liamod sila sin Allah Ta'ala rin hamamoy lang matawad ibo katuan ibo sila na in Allah Ta'ala magbardi ka sa matikatuan na doon na dahil nga pinarka dyan ibo di ito masay po Allah Ta'ala may makaingat na bangmayan makaagad maasan na po kataw tayo manghuran iwan ng mga law tayo manghud muslimin na kaudami ang hadal sa Ta'ala amoy in malakpas sila mamardi ka sintuhan na bulalamin din nga pinarka jahannam insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palawan na kami Islam bangmayan kita niyo kabarikan na mo amoy in lang ta malakpas dahil nga parsiksaan sintuhan na bulalamin amoy in madawhat na to in rida iwan ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala hangkan na kita nilang ibadat patong na bulalamin hangkan na kita ini si mandal sin uhaw hapdi hagot paso iwan na sin lang tamaksan dal sin karo sin namun labi luwa yariha ang puayrong hinapusan ini mayta ori maksud sin kita walang darungaing mga palangon haram Islam muhong kita sinrida iwan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab na inta ulong tanaputos sin rahmat iwan rida sin Allah ta'ala na sila na yan in dihilan sin Allah ta'ala kasanyangan di hadunya labi luba kasanyangan haadawan na kana insyaallah subhanahu wa ta'ala subag karna mga panahon Islam mayroon da makapasud ka to pa sin surga maningkan amora insuway kita ni kaulungan sintuhan na to rabbul alamin arapon in pag-ibadat ini na ini par sababan hikarawhat sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hanggang kita magtuyo maglungto mag-ibadat batuhan rabbul alamin lang ta sumujud rumuko pa Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin kaibanan lang taginisan sin ibadat in maksud tayo ni asupaya madawhat tayo rahmat iban ulong sin Allah Ta'ala kabarikan ko in rahmat iban ulong sin Allah Ta'ala amoyan tinmang dahi ka to pagkasanyangan pasanyangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba haadaw ka na kana insyaallah mga palangon na kami Islam ayaw kita magbati lawol sin ibadat sab naon na kuman sa matikatuan adlaw na kuman na kapin habulan Ramadan ando grabon tayo opportunity ini mga panuhames na ayaw kita manglugpasi ando tuyuan ta lugtuan ta tuod mang kita nakatuyo na at tawakan natin yan nagtugno nagtuyo di ka panagdaan sampai pagkawahan tag upat na katawyaw na habi ang puspusunta na inshallah subhanahu wa ta'ala amoyan to mga panuhames Islam biyak niya abot na yung waktusin kita niyo lang tahi pagbuhog ka inshallah ta'ala mamaid na kami halapan kasi nasa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.